muri groupe ngira ngo nshatse ubitange muri groupe ngira ngo y'umugambwe CNDD-FDD, ahubwo natwebwe mwodushiriramwe iyi nimero tukabisigura bikunda. Donc n'abantu baraye barenganye mu ijoro bariye umurima wose w'ibigori bibisi, basoroma ibigori bibisi babigujagura, biboneke ko ari abantu bashonje cyane. Burya tuvuye mu nama abenegihugu badutelefone rishiye tumanuka mu isoko rya Mwunguzi kugira ngo turabe ibyo ari byo. Byaduterera amakenga n'ubwoba na burya tutaza abo bantu iyo baherereye. Urumva ko umutekano dutegereza guca ducungera ko abo bantu batoba barenganye canke baryamye mu mashamba kugira ngo bahave barengana mu ijoro. No kugaba Ego ni mu isoko rya Mwunguzi hamwe higera guhitana abantu babapfira bariko baremba inzahabu. Urumva rero umurima wose bavyaha batonora baguja baca bati ntibitire mu murima. Urabona ko ari ibintu biteye ubwoba. Burya tuvuye mu nama aca tumanuka yo kuraba rero abana kugira barare hanze barabe ko barashobora kuvyuka aho binyegeje mu kigunda kugira babandanye urugendo bwije. Urazi ko ariko bakora canke bakaba bafise integuro nyene yo ko turasira mu maci kuri Kanura. Okay, amparasema yaho hantu genda bibabwire kandi mu ntahure mu ntega amatwi gahoro gahoro. Naho nibereye kuri Centre Bubanza narahaciye mu misi yahera n'ahantu bita musi y'uwa Bitega. Uwo musozi wa Bitega uba werekeje ujya ku Ndava, mugomba kuhatora neza muduga n'uruzi rugabura Bubanza c'ibitoki vya kera ariko kagunuzi. Rujya ruzi rwa Bubanza c'ibitoki rujya Gitenge kagunuzi ushiduga ugeze ahantu haruguru mu Gitenge ahantu Mbinoro hariho uruzi ruri hagati ya Mwunguzi na wa Bitega n'urwo ruzi bitwa Mwunguzi. Uvuye ku Ndava nta saha zibiri nta saha n'inusu uriko uraduga uhagenda kugira ushitse kugwo ruzi. Ahubwo rero twebwe mutubwire mwe nimwabona uko biri abantu muhegereye muce mutubwira dutera uko ti uvuye ku isoko ku Ndava naho uduga hejuru ku mashuri ku Kibirizi nta minota 30 bagenda ku moto ucibona Nyaruzi ahantu hari position igeze kuba position y'igisirikare ruguru ya mpande yaho Sirasi Nigurirwa avuka hino gatonyo uriko urabino Ibubanza. Nimurabe kweri murabe mu cyungera umutekano turabe twebwe ndusuye mu bihe twaciyemo by'amagume byaraducishije habe. Nimurabe ko bari hagufi mwe muratubwira natwe aho duherereye tuce dutangira. Abari hejuru mubabwire ibi bigori byariwe birateye ubwoba mu groupe turimo kweri. Ngira ngo wabyumvise n'akamaramaza. Reka mbivuga uko akamaramaza mu Burundi hari ingorane yuko amakuru abene gihugu bafite ntabwo ari yo makuru leta ifite. Nimbivuga uko untahure kandi unyumve, abene gihugu hari amakuru baba bafite para raporo y'abantu bo mu inzego z'ubutabera n'umutekano sahizi ntago bemera ko kuri ya raporo ya Bujumbura hari ikibazo gihari. Inzego z'umutekano sahizi ntabwo bemera ko Uburundi bwinjiriwe n'abandi bantu babicanyi cyangwa se b'inkora amaraso cyangwa se b'inkora bara. Ntabwo nabivuga ngo ubyumve, ariko aya majwi tuba dushyizemo n'ay'abene gihugu bari mu dutumbano atandukanye. Umuntu uri hanze n'uri mu yindi ntara hari igihe isanganye iba hariya cyangwa ikibazo kikaba kiri hariya ugasanga abandi nta makuru bafite. Ni nacyo gituma radio zibaho cyangwa se televiziyo cyangwa se n'imboga ngurukana bumenyi no gusangirana amakuru. Iyi groupe imbonerakure zirimo uyu yavugaga ngo bamushyire muri groupe y'imbonerakure abaha amakuru, akavuga umurima w'ibigori byariwe kandi ibigori byinshi, akavuga uburyo byariwe ari mu ijoro kandi bakaca umurima w'ibigori bimwe bagatwara ibindi bagahikenyera ngaho ibindi bakotsa. Kandi koko nibwo buzima bw'inyeshyamba cyangwa se bw'abantu bariya babagwanyi.
mwigeze mubona n'akavideo hari umusoda w'umurundi. Mu busanzwe iki gisoda cy'u Burundi cyangwa se igisoda cya Kongo cyahise kivanga n'ikimbonerakure. Burundi bufite imbonerakure buvangamo mu gisoda cyabo, Kongo ifata wazarenda ivangamo mu gisoda cyabo, FDLR iza nk'umufatanyabikorwa i Burundi no muri Kongo, kandi bose bari mu nyungu. FDLR isiragwanira u Burundi izahabwe yo gakondo. Nuza se yo wagize ngo muri Kongo Burundi buragwana ngo buhabwe yo gakondo. Ibi byose ni intambara z'inyungu. Intambara z'inyungu rero ababihomberamo n'abene gihugu, ababigorewemo n'abaturage cyangwa se nyine abene gihugu. Niyo mpamvu twe iyo tuvuze cyangwa iyo turi kugaragaza cyangwa se iyo turi kwerekana, duhamya neza ko shetani akoresha abanyepolitike, akoresha abantu navuga nk'abo ngabo bafite ijambo kumbunda kugira ngo bo barinde ibirombe byabo by'amabuye y'agaciro, ariko inyungu z'abene gihugu navuga ngo izi nyungu z'abene gihugu ntabwo bazitayeho. Ugupfa ukugoka kw'abene gihugu navuga ngo ni inkuru mu matwi yabo izamo gake cyane. Kuko urebye nk'igisoda cy'u Burundi aho cyari kiri mu minsi yashize, ubu siho kiri. Uburyo mu minsi yashize bakiririmbaga, bagitakaga, abantu bose bakiyambazaga, abantu bose bagitekerezaga ndetse bacyumvaga, ni ukuri cyari igisirikare giteye ubwoba. Umuntu wese reba akavuga ngo kweri Uburundi umuntu watoje iki gisirikare ni umuhinga. Urebye Uburundi Nkurunziza yarabuyoboye, na mbere yaho babagaza ba Micombero n'abandi uko bagiye basimburana mu bizi kundusha. Igisirikare cy'u Burundi cyari cyambaye umwambaro utinyitse w'igitinyiro, cyari ntavogerwa, ariko sahizi ubona ko kigenda gitituka, bagihinyanyura, bakivangiramo utundi tuntu, bafungura nka kumwe umuntu afata litiro y'amata agashyiramo litiro enye z'amazi, nawe urumva umusaruro ayo mata agize mu muntu. Bagenda bafungura bati nimushyiremo igipolisi, nimushyiremo imbonerakure, ni mu gihe kiyoborwe n'abasivili aha n'aha. Mbonye ko ubu n'abamama babafunguriye batize bakirimo, amabanga yacyo agagenda ajya hanze. Ubundi igisirikare cy'u Burundi nta n'uwari uzi uko gikora n'uko giteye, ariko neva yagiye abivuga, agenda byigaragaza, agenda byerekana. Nahamya ko igisoda cy'u Burundi sahizi kiri ku rwego gishobora kwiroturuva nk'uyu mwaka 2026 nuko yenda inzego Imana izazibahindurira. Ndi muri analize ntago ndi mu buhanuzi. Umwaka 2026 Imana izabihindura. Ubundi itabihinduye bigaragara ko byashika muri 2028 Reveriyana ari umugwizatunga, Ndayishimiye ari umugwizatunga n'abandi b'ibicocoro muri CNDD-FDD, ariko igisoda cyaba cyarahindutse nk'ikirobere, ntabwo cyaba kigifite akaranka, cyaba cyarahindutse nk'ikirobere. Iki gisoda cy'u Burundi mu masengesho mugishyiremo, mu mugongo mwongere mu giheke, cyongere kigarukane ishenja ni shema n'icyubahiro by'igihugu. Kuko iyo igisirikare gisuzuguritse n'igihugu kirasusugurika, iyo igisirikare giciriritse n'igihugu kiba giciriritse. Kandi kugira ngo urinde igihugu ni igisirikare waba ufite. Buriya Venezuela igisirikare cyabo cyese gita agaciro mu ruhando mpuzamahanga, cyese kiba igihugu gisuzuguritse kandi kiri ku mugabane wa Amerika, bivanye nuko abasirikare babo barangaye. Perezida wa Amerika agabashimuta hajemo ruswa. N'ubu perezida w'u Burundi ntibibatangaze mwumvishije bamushimuse. Perezida w'u Burundi ntibibatangaze mwumvishije bamuhaye uburozi. Ntibibatangaze mwumvise aba bajenero bariye ruswa bagatera kudeta. Ntibibatangaze mwumvise inzego zo hejuru arizo zishoboye kugambanira igihugu, nyamara abanyarucari bo hasi nta n'ikibazo bari bafite rwose. Ibi rero bisiguye iki, cyabisobanuye iki? Bivuze ko intege nke ziri mu bayobozi, ntabwo ziri mu bene gihugu. Intege nke ziri mu barongoye, n'ubuswa n'ubugaba n'ubujuju byose biba muri mu barongoye, ntabwo biri mu barongowe.
niyo mpamvu rero isaha ku isaha abantu bikanga, urumva abantu bafite ubwoba nk'uko ubyumvise. Hari umusoda w'umurundi ari kugendana ishu arihekenya, hari n'undi w'umukongomani ufite isake yibye, baba bariho mu buzima bumeze nk'ubwo gushakisha uko nabo babona igihugu. Mu Burundi hariyo imigwi myinshi, hari umugwi wa Red Tabara winjiza y'abagwanyi, hari umugwi wa M20 winjiza y'abagwanyi, hari umurwe wa FDLR Burundi bwakiriye, hari umugwi wa FRN nayo irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, hakaba umugwi nakita w'abaopoza bari mu gihugu imbere bashinzwe kubakira no kubatunganyiriza ingeni babaho n'ingeni akazi kabo kagenda neza cyane. Uyu munsi wa none rero navuga ngo ni ingaruka ku muntu wese, navuga ngo uri mu gihugu imbere. Nimwumva dusenga, duhanura, twikanga, tuvuga ngo nyabuna musenge, ni intambara tuba twikanga, ni intambara tuba tuvuga, kandi isaha ku isaha ishobora gushyika kandi igasenya cyangwa ikangiza cyangwa igakora ibara cyangwa igakora ibintu navuga by'amarorerwa. N'ubu rero turi kuvugana urumva ko hari umuhari winjiye, ibi bimaze nk'iminsi nk'itatu, nubwo nge ntahise mbitangariza ko hari umuhari umaze iminsi winjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi ababinjira basangayo abandi. Zambonera kure rero zivuga ngo zicanye ku maso, zikavuga ngo zirimo ziraraba, reka kereka abantu batari mu biturire, naho umuntu wese wiyakirira igiturire akiza amagara yiwe, ayo bamuhaye atwarayo kandi ayo bamuhaye ajyayo. Niyo mpamvu kugambanira igihugu bituruka mu bukene bw'abene igihugu, mu mishahara mito, ku cyizere badafitiye barungoye, ibintu nk'ibyo onye. Abarundi muragabe musenge, nimvuga ibi ubyumve. Abarundi muragaba musenge. Igihugu cyanyu hari ukuboko cyangwa se hari umwanzi, hari intambwe shitani arimo atera yinjira mu gihugu cyanyu, kandi ibyo narababwiye ngo nurebesha amaso y'umubiri arabibona. Ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi kiri mu kagambane k'amakungu, igihugu cy'u Burundi kiri mu kagambane ka Kongo, igihugu cy'u Burundi kiri mu kagambane k'ibi bya EAC ka SADC. Igihugu cy'u Burundi gishaka gushyigwa mu gatebo kamwe n'icya Kongo, kubera igihugu cya Kongo kiri mu murongo mubi wa politike mubi, cyangwa se igihugu cya Kongo cyananiwe kugarura amahoro mu myaka irenze 30. Iyi ngendo idahagaritswe mu Burundi, ibi hatagize igihindurwa, ihene mbi ntawe uyizirika aho intama iri, kandi ugendana n'umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe, cyangwa se wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe, kandi ugendanye n'umugabo ugendanye n'imbwa nawe abimbwa. Uburundi bufitanye imikoranire na Kongo ya hafi cyane, bavanga igisoda n'igisirikare. Amakungu azafata Uburundi nka Kongo, azabona igisirikare cy'u Burundi nk'icya Kongo. Amakungu azabona Uburundi mu ntege nke nk'iza Kongo n'imihari. Niyo mpamvu itinyuka igihugu cy'u Burundi n'imitwe y'iterabwoba, niyo mpamvu itinyuka imitwe igwanya igihugu cy'u Burundi. Ibi rero nk'umuntu yabibona ate, yabivugaho iki cyangwa se yabyumva ate kugira ngo abisobanukirwe neza? Nuko ibyo biri gusura intambara, biri gukwega intambara, biri guhinyanyugwamwo intambara. Ni ukuvuga ngo niba hariho akagwi k'abari kwinjira bafite abo basanze mu gihugu, niba hariho ibarabara abantu bari kunyuramo, hari abandi barinyuzemo, kandi mu mbaraga zose, mu bushobozi bwose, ni ngombwa ko guverinoma ihindurwa. Sinzi uko bigenda nuko byakorwa, mugabo guverinoma yo bigaragara ko byase, mbaye akaba abandi byase. Buno tuvugana rero urumva ni nk'ibara riba riguye, ni nk'agahomeраmunwa cyangwa se agahomamunwa. Kuba igihugu bavuga ngo muri Cibitoki ya Rugombo, Cibitoki ya kera ya Bujumbura, ukumva ngo mu kiyaya cya Rusizi ngo abantu bari kwinjira bari kugira ibigori. None ubwo niba umutekano aho ngaho udahari, ahandi uri ni hehe?
izi mbonerakure rero bavuga ngo bararikanuye ariko mwambonerakure mwe murebe hagati yanyu. Navuga ngo ushingiye kuri iyi kode wumvise, navuga ngo yibuze imbonerakure ngo zirinze umutekano w'igihugu, navuga ngo igihugu kiri mu bwoba kandi igihugu gitekeye ubwoba. Iyo igihugu gifite abanyepolitiki uhereye kuri neva bafite intege nke zo kwakira ruswa, ukabona abayobozi b'ingabo nabo bari ku rwego navuga ngo kwakira ibiturire no kurinda ibirombe byabo muri Kongo, ikibazo kiri mu ndongozi ntabwo kiri mu barongowe. Niwumva aya marikode yenda n'ayandi turi bugushyiriremo, ikiroberi kiri kwinjira bari kuvuga ikiroberi cyari y'ibigori impande zose, nuko bazi ko ibiturire hano biratangwa cyane. Iri pare ko ushobora kumva perezida w'u Burundi bamushimuse, iri pare ko ushobora kumva bamuhaye isumu, iri pare ko ushobora kumva kudeta, kuko iyi ndongozi bari kujya kwiba amabuye bakoresha ruswa, aba mu buryo bwose ukabona ibiturire biri gutangwa cyangwa se biri kwishyurwa, mu buryo bwose ukabona indongozi cyangwa se abantu bayoboye abandi barabaha ibiturire ukuri kwamye bakirira, kumva perezida arataka, minisitiri arataka, n'undi ari gutaka. Ibi byose ikiguzi cyabyo cyangwa se ikikwereka ko ibi bintu bifite inkurikizi cyangwa se bifite ikintu kitari cyiza muri byo, nuko ugutaka kwa bene igihugu baratakishwa n'ibyo babona mu nzego z'umutekano bidahagaze neza, bitifashe neza. Nuza kureba rero mu Burundi abatera kudeta, mu Burundi abagira ibiturire ni indongozi. Noneho rero abatobo urumva bo yenda ni mpemuke ndamuke, kandi abatoya kubikora n'ubuzima bubibatera. Ariko bariya bakuru b'ibicocoro, umwe ari gushakisha undi ari guhiga undi, aho yamenera hariho hose yakuraho umwe yakica undi. Nicyo kibazo cyahavutse. Ntabwo ari ubwa mbere tuzanye amakuru hano yuko mu Burundi hari abantu bari kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi ntabwo nanone nakubwira ngo Burundi bufite ubushobozi bwo kubarinda no kubirinda cyangwa kuhagarara muri icyo cyuho bakakiziba. Niba muri iki gihe wumva Uburundi bufite umutekano muke muri Uvira, uhereye hano mu kiyaya cya Rusizi ukazamuka ukagera Uvira, ukazagaruka hano ukagera za Kirundo, ukumva ngo za Gasenyera umutekano muke, mugabo ukumva nanone abantu bari kwinjira igihugu. Buno ngira ngo niho cyakabaye maso, kurinda ibirindwa n'ibitarindwa, kurinda ku manywa no mu ijoro patrouille igahoraho. Ariko niba hari abantu bashobora kwinjira bagasarura avant midi après midi, ukumva ngo bariye ikiyaya cy'ibigori hari bararima cyane, ibyo bintu biteye amakenga, biteye n'ubwoba. Kandi ingaruka zabyo abene gihugu bafite ubwoba ko ari bo zishyikira, kuko urupfu ntabwo rugiye kureba abandi bandi, rureba bene gihugu. Hajyabo rero ubundi mbonerakure sizo zirinda igihugu, hari igisirikare, hari igipolisi, hari inzego z'iperereza. Amakuru nk'aya ari kuva mu bene gihugu bivuze ko leta iba yafashe imbonerakure ikazizera, ikazibwira ngo nimuducungire umutekano. Niba rero umutekano wanyu muwukesha muwiringiye mu mbonerakure, igihugu cyanyu kizafatwa, cyangwa batere kudeta, cyangwa bashimute perezida, cyangwa kigwe no mu ntambara. Kubera ko imbonerakure ntabwo bizi iby'igihugu, ntabwo bigishijwe ku rwego ruhagije rwo kumenya igihugu icyo ari cyo. Imbonerakure ni ishyaka, ni nk'uko abantu bafana umupira. Umuntu rero ufana umupira ntabwo agira umutima ufunze nk'ibirifigise. Ni ibintu biba biri aho byo kwishimisha no kwinezeza. Urukundo rw'igihugu abasirikare bararwigishwa, abapolisi bakarwigishwa, ariko izi mbonerakure ntabwo bafata imyaka 3 imyaka 4 ngo bari kubigisha gukunda. Imbonerakure zo zikunda umugambwe, turi mu ishyaka ry'abadede CNDD FDD, bakabyina ariko ubundi mu buzima busanzwe ntibazi kugwana. Benshi nta nkoho bafite, kandi ntimwanazibaha, bazifite n'abazikoresha mu nyungu zabo. Donc umutekano ntabwo wifashe neza.
tureke kujya kure. Ubwo rero umuntu wese yicungere kandi acunge umutekano wiwe mu ruhande rwe no mu gatwe kiwe.